Кыргыз Республикасынын Кара-Балта шаарында 2023-жылдын 20-май күнү Жусуп Баласагын атындагы диний агартуу борборундагы Имам Азам медресесинин Куран жана шарият илимдер факультетин бүтүрүүчүлөргө Хатм аль-Кур'ан жана Хатм аль-Бухари салтанаттуу аземи болуп өттү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Салам деген ысымы жараткандын эң жакшысы ибадат дааваттардын. Ар дайым даражасы көтөрүлөт, саламды көп айтып таратканды демекчи. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Урматтуу биздин алыс жакындан келген сыйлуу конокторубуз жана ошондой эле урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар. Барыңыздар дагы бир ирет Куран Каримден жана хадис китептеринен ижаза алуу аземине кош келипсиздер. Аземге өлкөбүздөн жана чет өлкөлөрдөн сыйлуу коноктор, ошондой эле улуу аалымдар катышып, өздөрүнүн каалоо тилектерин айтып, баталарын беришти. Бул берекелүү жыйында шарият илимдер бөлүмүн бүтүрүүчү студенттер Сиха Ситта, ачыктап айтканда 6 сахih китебинен жана башка хадис жыйнактарынан илимий көрсөтмөлөрдү кылып беришти. Абдулвахид бин Адам рахматуллаху алейхи айтат: "Мен түшүмдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир канча сахабалар менен турганын көрдүм. Пайгамбарыбыз кудум менен бирөөнү күтүп жаткандай эки жакты карап жатты. Мен пайгамбарыбыз алдына барып, "О Алланын элчиси, сизди бул жерге туруңузга эмне түрткү болду?" деп сурасам, ал мага "Биз Мухаммад бин Исмаил аль-Бухарини күтүп жатабыз" деп жооп берди. Көп өтпөй мага Имам Бухари рахматуллаху алейхинин кайтыш болгондугу туурасында суук кабар жетти. Тактап көрсөм, пайгамбарыбыз түшүмдө пайгамбарыбыз аны күтүп жаткан күнү ал кайтыш болгон экен. Кудум эле аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү күтүп алгандай. Хадис китептеринен экинчи даражада турган китеп бул эч бир талашсыз ар бир окуу жайда окулуп келе жаткан Сахih аль-Муслим китеби. Мына ошол китептердин ичинен 12 кылымдан бери өз сүрүн жоготпостон, ар бир кылымдын атактуу алымдарын өзүнө багындырып, ар бир диний окуу жайларда макбул болуп окулуп келе жаткан чыгыш жана батышта өтө белгилүү өзүңүздөр көрүп турган Жамиут Тирмизи китеби. إذا ما الناس لذتهم بنوم وأشهى مطعم وألذ شرب ولهو بين أزواج وأهل وبذل العمر في تجر وكسب ففي لقي الشيوخ مناهم وتحصيل الفوائد بعد نصب لقول الشيخ حدثنا لديهم مذاق الكأس للألباب يسبي. Жана далил катары Кур'ан-ы Каримден ниетке тиешелүү бул аят алып келет. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Аяттын мааниси алар чын ихластуулук менен Аллахка гана ибадат кылууга буйрулушкан. Жалпыңыздарга маалым болгондой эле буга чейин Орто Азияда эң биринчи болуп Имам Жазайыр атындагы Кур'ан академиясы ачылып, көп эле буга көп болдук. Ал эми андан кийин Аллах тааланын жардамы менен, андан кийин устаздардын талакпас менети менен Имам Бакыр атындагы Хадис академиясы ачылып, ал жерде студенттер илимдерин өстүрүүдө. Сахih ачтап айтканда 6 сахih китептерин баштан аяк сөзмө сөз жаттап ушулордун үстүндө аракет кылып жатышат. Мына азыр уруксат этсеңиздер, Хадис академиянын студенттери сиздерге жаттаган сабактарынан суроо жооп иретинде көргөзмө кылып берсе иншалла. Келиңиздер. Анда эмесе сынагыбызды баштасак, балдар жаттаган хадистери кандай деңгээлде жаттап жатат? Алардын ровилерине чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү хадистерин сөзмө сөз жаттап жатышат. Бухари жана Муслимде келген муттафакун алейхи хадистеринен. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: "Ла такзибу алейя." Хадису ман? Ким риваят кылган хадис? Ali ibn Abi Talib. Окуңуз. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. لا تقوم الساعة. حديث كم رواية كنا حديث؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عندن كينكي حديث كم رواية كنا حديث؟ عندن كينكي عن حذيفة. عندن كينكي عن أبي سعد بن وقاص. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حديث من؟ كم رواية؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله،
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوس فاه بالسواك. حديث حذيفة رضي الله عنه. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوس فاه بالسواك. والذي بعده عن عبد الله بن عمرو إذا شرب الكلب من إناء أحدكم. حديث أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قم يا بلال. حديث من؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا الناقوس مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرن مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثنا رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. أن أعربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عن أبي أيوب رضي الله عنه ولمسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الذي أخرجه مسلم. ولمسلم في رواية أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها فقال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من النار يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه فقال لقد أليس يشهد. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ошентип аземдин эң маанилүү бөлүгү да келип жетип, окуу жай тараптан селде чепкен кийгизилип, ижазалар берилди. Мына ошентип биздин программабыз дагы аяктап калды. Азыр эми жыйыныбыздын эң бир маңыздуу бөлүгүнө келип жеттик десек дагы болот. Азыр сүйүктүү Абдрахим Шейх устазыбыз мынакей бүгүнкү Куран бөлүмү жана шарият илимдери бөлүмүн бүтүрүүчүлөргө өз колу менен селде кийгизет. Жана да атайын устазыбыз шарият илимдери бөлүмүн бүтүрүүчүлөргө буйрутма берип, чепкен тиктирген, мына чепкен кийишип, селде кийишет. Ал эми Куран бөлүмүн бүтүргөндөр болсо азырынча селде кийет. Качан булар дагы шарият илимдерин бөлүмүн бүтүргөндө, анан дагы булар дагы агаларындай болуп чепкен кийет. Анда эмесе келип, мында максат ушул пайгамбарыбыздын сүннөтүн, ушул жоопкерчиликти алып бүткүл үммөткө, бүткүл адамзатка жеткирүү. Анда эмесе Куран бөлүмүнөн баштасак, кезек менен келип, устаздын колунан селдени кийип, анан кийин Мекке шаарынан келген жыпар жыттуу мисктерди Нурулла устазыбыздын колунан алып кетиңиздер. Машалла, машалла. Өзү мурда тарыхты карай турган болсок, диний окуу жайларда Куртуба, бүгүнкү күндө Испания өлкөлөрүндө дагы ошол Куран бүтүрүүчүлөргө, илим бүтүрүүчүлөргө китепти башына коюп беришкен, Бухарини же Куран Каримди. Ошондон дагы улам алып, дүйнөлүк окуу жайларда, академиялар бүткөндө дагы ошого окшотулган баш кийим кийгизилет. Биз дагы устазыбыз азыр селде кийгизет. Куран бүткөн карыларга эмесе аттарын атап баштасак, Табалдиев Азамат. Карыкелер селде кийишет иншалла. Качан булар Курандан жаттап бүткөн илимдерин да окуп, шариат бөлүм бүткөндө чапан кийишет. Келиңиздер, машалла, Алла кабыл кылсын. Кожорбаев Самир. Калгандарыбыз машалла деп турабыз, Кожорбаев Самир эми селде менен биргеликте чапанда кийишет, шариат бөлүм бүтүрүүчүлөр. Алардын атын атап баштасак, эң эле алгач Абдусалам уулу Нур Мухаммад Али. Булар селдеде кийишет, чапанда кийишет. Машалла деп туруңуздар. Алгач чепкенди кийип. Машалла, машалла деп турабыз. Эртең Алланын астына барганда чыныгы сый, таажысын жана сый чапанын кийишет иншалла. Мына бул чоң жоопкерчилик берилип жатат. Өмүр бою дин медетин кылып пайгамбардын мураскору болду, машалла. Кийинкиси Абдувафап Белек, Нуркелди уулу Жодарбек, ошондой эле Болотбек уулу Абубакыр. Барыңыздардын селде чепкениңиздер кут болсун. Жыйындын соңунда коноктор тарабынан каалоо тилек, ыраазычылыктар айтылып, пайгамбарыбыздын түздөн түз урпагы Шейх Юсуф Аль-Барри дуа кылды. Машалла, Алла кабыл кылсын. Эми жыйыныбыздын акырын ушул пайгамбар алейхиссалам урпагы болгон Шейх Юсуф Аль-Баррдын дуасы менен сарам иншалла бүтүрсөк, Шейхана нахтему маджлисана бидуаика аль-карим иншалла уд'у лана. Алхамдулиллахи раббил аламин. ونصلي ونسلم على الرسول الكريم
سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. نحمد الله سبحانه وتعالى بأن الله أحيانا حتى رأينا هذه الوجوه المباركة، الوجوه التي يفرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Şeyh Allah'a maqtov aytib peygamberimizga salavatlarda aytgandan keyin bardıq maqtovlar Allah'a bolsun. Meni aman koyup, tiri koyup Allah oşunday mübarek yüzlerdi, nurlu yüzlerdi görsetken Allah'a sansız şükürler de aytamın deydi. Eğer peygamberimiz bu yüzlerdi görgende, bu mehnet görgende köp şeksiz kuvalgan bolat ile deydi. والتي يفتخر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام رب العالمين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın aslında sıymaktana turgan nerse bolu atad hazır bu yerde deydi. Peygamberimiz Allah'ın aslında sıymaktana turgan nerse bolu atad. فهنيئا لكم بالجائزة العظمى التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العزيز. Sizlerge kut bolsun. Uşunday çoğun bir sıylıklar Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytkan. ما هي الجائزة؟ Oşol emne sıylık. التي قال الله سبحانه وتعالى فيها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه جائزة عظيمة يوم القيامة تفرح بها عندما تروا أنفسكم في أعلى درجات الجنة. Allah emne degen sıylık bergen iman, ilim eylerin Allah Teala şeksiz derecasını götürüt degen. Eğer sizler bu kılgan mehnetinger üçün, ilim alganınger üçün, bergeninger üçün Allah bile turan kıyamatta şeksiz sıylıklar görgende öte katı kuvanasınlar. Sizlerin ata babalar da öte şeksiz kuvanat deydi. ونريد أن ننبه لأي شيء. العلماء ثلاثة كما سمعنا، عالم كالبير يأتي الناس يأخذوا منه، وعالم كالنهر يشق الأرض ويمشي، وعالم كالسحاب يغيث كل الأرض. Alımlar üçtür bolat degen biz uqqanımız ulularımızdan deydi. Kebir alımlar kuduqa okşoş bolat, elder kelip izlep su alıp kedet deydi. Kebir alımlar deydi dengizge okşoş bolat deydi, adamlardı bari jarıp al bari tur su jetkir beret deydi. Alemi kebir alımlar deydi bulutqa okşoş bolat, özü bütkül alamdı kıdırıp turup bari su beret deydi. Lakin eyyuhuma afdal ve eyyuhuma enfa'. Yani kimisi uşul üç nersenin kimisi körök paydalı, kimisi körök jakşırak. هذه الأمة كالغيث حيثما حلت حل الخير. Süyüktü peygamberimiz çınığı alımdardı, olamal haktı. Peygamber sasan bulutqa okşoşkun deydi. Alar özleri kıdırıp jurbar beret degen, din taratat degen deydi. فكلكم تنوى أن تكونوا كالغيث. İnşallah bardınızlar, niyet kılınızlar, bulutqa okşop bütkül dünyanı kıdırıp bu hakikatı jetkiremiz deyip. مستعدين إن شاء الله. Dayarsızlar bu şuğa deyip. اللهم لك الحمد. Amin. اللهم Allah لك kabul الحمد. kılsın deyip. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. Amin. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الشفاعة وصاحب اللواء. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبجدك الأعلى وبكلماتك التامات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تهدي قلوبنا لطاعتك وأن ترزقنا حسن عبادتك. اللهم املأ قلوبنا يقينا. اللهم املأ قلوبنا يقينا واملأ حياتنا بسنة نبينا واملأ حياتنا بسنة نبينا وأحينا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا للصلاة قائمين وبالصلاة مؤدين. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم نطلب هذا العلم
حتى تجعلنا في أعلى درجات الجنة يا رب العالمين. اجعلنا لك ذاكرين، اجعلنا لك شاكرين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك أواهين منيبين. اللهم يا حي يا قيوم أجز عنا والدينا خير الجزاء. اللهم ارفع درجاتهم. اللهم اجز عنا علماءنا يا رب العالمين خير الجزاء. اللهم بارك لهم في حياتهم. اللهم ارفع درجاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وحسن الخاتمة عند انتهاء الأجل، ولا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا غير غضبان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لخدمة دينك والخروج في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة أقبل هؤلاء الناس. اللهم اقبل هؤلاء الشباب. اللهم اقبلهم يا رب العالمين. اللهم خذ بقلوبهم إليك، اجعل أسماعهم تتشنف بسماع ذكرك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم ارفعنا جميعا بالقرآن وانفعنا بالقرآن واهدنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وعلمنا القرآن وفهمنا القرآن يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا رحم الراحمين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رزقا دارا وعملا بارا وعيشا قارا يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم اجز عنا يا حي يا قيوم عن الإسلام وعن المسلمين كل من قام بهذا الصرح يا أرحم الراحمين، وكل من شارك فيه وكل من دعمه يا رب العالمين. اللهم اخلف عليهم بخير واجعل عواقبهم كلها خير. اصلح لهم زوجاتهم، اصلح لهم أبناءهم، اصلح لهم دنياهم، اصلح لهم آخرتهم. اللهم وفقنا يا أرحم الراحمين لخدمة دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وفرح بنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجز عنا ولاة أمورنا خير الجزاء. اللهم يا أرحم الراحمين احفظ هذه البلاد. اللهم احفظ هذه البلاد. اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ قادتها يا رب العالمين. اللهم احفظ قادتها يا رب العالمين واحفظ هذا المكان يا أرحم الراحمين، وكل المدارس كل مدارس الدين يا رب العالمين، وكل علماء الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. أجب دعوتنا واغفر زلتنا وآمن روعتنا واستر عورتنا وتب علينا توبة تقبلنا بها يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ما شاء الله، جزاك الله خيرا شيخنا، جزاك الله. إن شاء الله.